Okay. Dokotela Chauke va ku heta ku hi tshembisa di matsatsa sweswi so a hi di langutileni di matsatsa ya Dr. Chauke ma swi vona ni khome ntombi ya mina ntombi ya papa se sweswi ta huma swin'we ka YouTube ku nga ri khale ma swi vona musi wa tele ntombi ya mina se Dokotela Chauke va ku heta ku hi tshembisa di matsatsa va ri ta huma so va hala confirm date so date which is kwala ku fambeni ka masiku va ta hi byela ku ri di matsatsa ti ta huma rini. I hope lembe leriwani a va swi ku vula ka mapiri ni lexi vite xichangana ni nga ta ku ni nyata dokodela so swi ri let's hope it huma because hi langutele hi mahlongati this year na mina nga zani xava original kahle because kahle ni fan ya dokodela na mina and plus ni masalema a no support so ka pressure the sim ta dokodela tina message that message lo hi wo lava ku vona hina ha ri tsongo hi kota ku tlula kahle I ntombi ya mina yi busy ngopfu na yi vona xi ta rhandza TV xi ta fana na ntokoxolo let's hope ximatsatsa xi ta huma lembe leri because video leyiwa yi komba ku ximatsatsa number 36 xa huma hi ku bva. Dr. Thomas Chauke vaseketeri ni mitsundzuxaka hi mhaka ximatsatsa number 36 nkarhi wa ximatsatsa number 36 hi lowu se wa fika ra ta siku ni nga ta mi byela ku ximatsatsa number 36 xi huma hi date yihi sweswi i ku mi tsundzuxa leswaku fanani mi budgeta mali leswaku mi ta ti xavela xona mi ya ti xavisela hikuva ni tisa business